Salibonani lonke sihlobo zami ezithandekayo lani balaleli endaweni ezehlukeneyo lapho elikhona. Siyathokoza namhlanje ukubana sibe ndawonye sikhuluma ngendaba ezimnandi, indaba zakoJesu, indaba zosindiso. Akula muntu ongaphila engelazo lezi ndaba zakoJesu. Akula muntu ongaphila engelazo indaba zosindiso. Yebo kambe ungala ngomlomo wakho, ungala ngengqondo yakho, ungala ngezenzo zakho, kodwa iqiniso elipheleleyo yikubana uJesu uyasithanda sonke, njalo sonke singabantwana bakaJesu. Abade, abafitshane, ababomvu, abamnyama, sonke singabantwana bakaJesu. Ngakho ke ngifisa ukubana ngelinxuse lonke nxa siza kungena kunkonzo yanamhlanje ngaphansi kwesihloko esithi Hamba, ngaphansi kwesihloko esithi Hamba. Igama lami ngingumfundisi ukho ozabe khuluma lani namhlanje, kodwa singangeni phakathi kwenkonzo yanamhlanje sizacela umalume ukho asinike ingoma emnandi ezakwenza ukubana singene phakathi kwenkonzo yethu yanamhlanje. Asilaleleni. Daughters of Zion, daughters of Zion, sing hallelujah to the King. Daughters of Zion, daughters of Zion, sing hallelujah to the King. I sing, sing, I sing, sing, I sing, sing, I sing, sing, sing hallelujah to the King. Daughters of Zion, daughters of Zion, sing hallelujah to the King. Ibandla lithini? Amen. Siyabonga kakhulu ngengoma evela kumalume ukho ethi na daughters of Zion, sing hallelujah to the King. uJesu Kristu kumele simhlabelele ingoma ezimnandi, ingoma zodumo. Sithe isihloko sethu sithi sona hamba, go, hamba. Bangaki lapha bangani bami abake bathunywe ngabazali babo kuthiwe hamba uye ngithathela ulutho oluthize, kumbe hamba endaweni ethize uyokwenza ulutho oluthize, kumbe sukuma uye laphana uye ngithathela ulutho oluthize. Ngiyakwazi ukubana sihlobo zami siyake sithunywe ngabazali, sithunywe ngabobhudi, sithunywe ngababalisi, sithunywe ngabantu abadala ukubana siyekwenza ulutho oluthize. Kodwa kukhona okungidanisayo, okungangiphathi kuhle, ukubana bakhona abanye abangani bami abangavumiyo ukubana bathunywe ngabazali babo. Omunye angathunywa uyala ukusukuma, omunye angatshela ukwenza uyala akhwinqa amahlombe, kumbe atshonise amakhala phakathi komlomo, kumbe avala amehlo, kumbe azenze oleleyo besala ukuthunywa, besala ukuhamba. Hayi ke sonto enhle leyo bangani bami. Asenzeni into eqondileyo, sihambe lapho esithunywa khona, ngoba uJesu uyathanda abantwana abenza kuhle. uJesu uyathanda abantu abenza kuhle. Nxa singenza kuhle, uJesu uzasibusisa ngezibusiso ezinkulu ezizakwenza ukubana impilo zethu zibe ngcono, impilo zethu zibe zinhle. Ngifisa ukubana ngilitshele ngabanye abantu, uJesu athi kibo hambani, uNkulunkulu athi kibo hambani. Wayengabathumi ukubana benze umsebenzi obuhlungu, wayengabathumi ukubana benze into embi, wayengabathumi ukubana benze into ezabenefita yena uNkulunkulu, kodwa wayesenza into ezakwenza ukubana bona bahlale kuhle.
bangaki lapha abafisa ukubana bahlale endlini enhle, eleloni enhle, elamasofa amahle, okule fridge, lokudla okumnandi? Bangaki lapha bangani bami? Ngiyalibona, ngiyazibona izandla zenu, liyayifisa impilo enhle, lami ngiyayifisa impilo enhle. Ake silalele ngabantu laba uJesu athi kibo bahambe bayehlala endaweni enhle, baphile impilo enhle, banathi amanzi amhlophe nke, amnandi, badle ulutsho, badle lamabhanana besendaweni enhle. Sifunda ku-Exodus 14 kusukela evesini lika-1. Lalelani lizwe lapha bangani mami ukubana u-Exodus uthini. Inkosi yasikhuluma kuMose yathi, tshela abantu bako-Israyeli ukuba baphambuke bamise ngaphambi kwePihahorothi phakathi kweMigidoli lolwandle, ngaphambi kweBhali Zefoni, limise maqondana layo ngasolwandle. uFaro uzakuthi ngabako-Israyeli badidekile elizweni, bavalelwe inkangala. Ngizayenza ibe likhuni inhliziyo kaFaro abalandeli, ngizuze udumo ngoFaro langayo yonke impi yakhe, ukuba amaGibhithe azi ukuthi ngiyinkosi benza njalo. Verse 5. Inkosi yaseGibhithe yabikelwa ukuthi abantu sebebalekile. Inhliziyo kaFaro lenhliziyo zezinceku zakhe zaphenduka mayelana labantu, bathi, kuyini lokho esesikwenzile? Sabavumelani abako-Israyeli ukuthi bahambe, bangabe besisebenzela na? uFaro wasebopha inqola yakhe, wahamba lempi yakhe, wathatha inqola ezingama600 ezikhethiweyo, lazo zonke inqola zaseGibhithe lezinduna zazo zonke. Inkosi yayenza yaba lukhuni inhliziyo kaFaro inkosi yaseGibhithe, wabalandela ngoba baphuma bengesabi lutho. AmaGibhithe abalandela amabhiza wonke lezinqola zonke zikaFaro kanye labagadi lamabhiza lezimpi zakhe, babafica bemise ngasolwandle ngasePihahorothi ngaphambi kweBhali Zefoni. Lapho uFaro esesondela, abako-Israyeli baphakamisa amehlo abo, babona amaGibhithe ebalandela, besaba kakhulu, bakhala enkosini, bathi kuMose, kungoba kwakungekho mangcwaba eGibhithe ukuthi usikhuphele ukuba sifele enkangala na? Usikhuphele eGibhithe na? Kasitshongo yini kuwe useGibhithe ukuthi siyekele ukuba sizisebenzele amaGibhithe? Ngoba bekuza kuba ngcono kithi ukuba sisebenzele amaGibhithe kulokuba sifele enkangala. uMose wathi ebantwini, lingesabi, manini liqine libone uNkulunkulu kwenkosi ezakukwenzela khona lamuhla, ngoba amaGibhithe eliwabonayo lamhla kaliseyi kuwabona futhi. Verse 14. Inkosi izakulilwela, ngakho thulani lina. Verse number 15. Lalelani lapha. Inkosi yasisithi kuMose, wena ukhalelani kimi na? Tshela abako-Israyeli ukuba baqhubekele phambili. Qhubekela phambili. Hambani, qhubekelani phambili. Sihlangana le ndaba emnandi lapha bangani bami. Indaba yabantwana baka-Israyeli. Laba ngabantu ababethunjiwe okweminyaka edlula 400 besebenzela amaGibhithe, besebenza nzima, bexova udaka, besenza izitina, besakha izindlu ezinkulu ezamaGibhithe, beshaywa zinswazi, benathiswa amanzi bexhapha njengezinja, bekhahlelwa, bethwele nzima, omama bengavunyelwa ukubana babelethele ezibhedlela, abantwana abangabafana bebulawa, impilo yayinzima ebantwaneni bako-Israyeli. uNkulunkulu ekhangele sezulwini wabona,
bafana bona abantwana baka-Israyeli bathwele nzima, ngenzeni ngabo? Wasethola icebo elikhulu, wathi ngizathatha uMose, indoda eke yahlala eGibhithe, ibe yiyo ezahamba iyekhulumisana lo Faro ukuze laba bantu baphume eGibhithe baye eKhenani, lapho bazakuhlala khona ezindlini zabo abazakhele zona ezingasoza amaGibhithe, izindlu ezinhle. Bazahlala endaweni elamanzi agelezayo, elezithelo ezinkulu ezimnandi, badle amabhanana, badle ama-grapes, badle ama-apples, badle konke okumnandi elingakucabanga. Inkomo zisehlisa uchago oluningi. Ngiyakwazi abanye benu likwazi uchago lwezigubhini, uchago luvela enkomeni. Laba bantu babezasenga inkomo zabo bathole uchago olumnandi, olujiyileyo, olule-cream enhle. Kodwa ukuze bakuthole lokhu kwakumele bahambe. Nxa bengahambanga babengasoze bakuthole konke lobu bunandi lempilo le enhle ababezahlangana layo. Basukuma bahamba, bethe behambile besukile, omunye wafika wathi, Faro, uphambanisile wena. Laba bantu bayekele bahamba, sebeza kuqalisa impilo entsha, bakholise thina singekho. Ozasala esakha ngobani? Ozasala ukusebenzela ngobani? uFaro wabona ukuthi no, ngiphambanisile. Wathatha amadoda, wathatha amabhiza, wathatha izinqola, basuka begijima beyisiqubu nampiyana, beshaya uthuli, belandela abantwana bako-Israyeli, befisa ukubana baye bamisa endaweni lapho asebefike khona, babaphendukise eGibhithe. Kuliqiniso lokhu bangani bami, abanengi bethu singabe sibanjwe izinto eziningi ezesabekayo. Abanye sibanjwe yikubhema iglue, abanye sibanjwe yikubhema imbanje, abanye sibanjwe yikunatha utshwala, abanye sibhema igwayi. Sisesebancane siphambanisa imizimba elithempeli likaNkulunkulu. uNkulunkulu athi phumani khonapho bantu abami, shiyani into ezidakayo, shiyani izinto ezingcolisa imizimba. Abanye bengamankazana amancane sebeqalisa ukulala labafana, abanye sebezithwele, abanye sebephume esikolo. Kodwa uJesu uthi phumani eGibhithe, phumani khonapho elikhona, hambani endaweni engcono lapho elizaphila khona ngcono. Nxa usithi uyazama ukuphuma, lalela uzwe, uSathane abe sesithi yena kwingilosi zakhe, sebephumile, asibalandeleni balethe zonke izinto ezingasikhanga ezisiphambanisayo. Wena usathi angisafuni ama-boyfriends angiphambanisayo, angiphambanisa isikolo sami. Nangu uSathane eletha ama-boyfriends alama-cellphone, eletha ama-boyfriends alemali, eletha ama-boyfriends akuthengela amapizza lamanandosi. Ugcina ulahleka futhi ubuyela emuva. Kodwa iqiniso elikhona mngani wami, hamba, baleka, ungameleli abantu abakuphambanisayo, uze uyefika eKhenani lapho omele uye khona. Nyampana abantwana baka-Israyeli bayahamba, bethi bephakathi kokuhamba uFaro uyabalandela, agijime ngesiqubu esikhulu efisa ukubana abafice. Isikhathi esiningi isihlobo zami ezithandekayo, uNkulunkulu uyavuma ukubana uFaro asilandele. Uyavuma uNkulunkulu ukubana izinto ezibuhlungu zisilandele, zisenzela ukubana singabuyeli emuva kodwa sale sisiya phambili. Esikhathini esiningi uyathi uzama ukwenza izinto ezinhle, uzama ukubalekela okubi, ubone okubi yilokho kukulandela. Kuliqiniso ukubana kuyenzakala khonokho. Uthi wena uphakathi kokubala, usebenze nzima, uyebhala itest ufeyile, hayi kakusho ukuthi kumele uhlale phansi, kumele ubale ngamandla.
hamba uye phambili ufunde uzakupasa. Kwesinye isikhathi uzitshela wena ukubana hayi okumkhuhlane lokhu sokuphelile, khathesi sengingumKristu kangisafuni ukubana ngibe ngisenza into ezimbi. Uthi usahlezi ubone nanku sokuphendukile okungumkhuhlane, hamba wala uyeseya phambili uzazuqinisa ufikile kuphela eKhenani lapho uya khona. Hayi ninike okunye okungumzekeliso engakuzwayo lana. Kule nyoni leyi abayithi ngesikhiwa yi-eagle, ngesindebele lukhozi. Ukhozi yinyoni emangalisayo kakhulu. Nanku ekwenzayo ithi nxa isakha isidleke sayo iyabeka izigodo, ibeke ameva, and then nxa silungisile laphana sibeke ameva lezigodo, ibisithatha ke utshani isifaka ke, and then ngokuhamba kwesikhathi ama feathers ayo kumbe insiba zayo zabe ziphuma zenze isidleke sibe comfortable, besihlaleke kuhle. Nxa sibeke amaqanda ayo laphana, amaqanda ahetsha kumbe aqhamusa, ngemva kwesikhathi amatsiyane ayakhula. Nxa ekhula laphana, inyoni le ekwenzayo iyaqalisa ukubana ibikhipha i-comfort kumbe izinto ezinhle leziyana, iyakhipha insiba izilahlele ngale. Ngemva kwesikhathi iyakhipha utshani ilahlele ngale. Ngemva kwesikhathi kusale sokusele izigodo lameva. Nxa amatsiyane lana ezama ukuthi ayahlala ezwe kuyahlaba, akuhlaleki lapha, abesesukuma aphume aphaphe ayeqalisa impilo entsha endaweni engcono. Ngokufanayo bangani bami, uNkulunkulu uyavuma ukubana sihlangane lenhlupho, sihlangane lokuhlupheka, sihlangane lezinto ezingenza ukubana impilo yethu ingani iba nzima. Ngenxa yani, ngoba uNkulunkulu ufuna sihambe siyefika endaweni engcono. Ungabi comfortable phakathi kwesono, ungabi comfortable endaweni errong, ungabi comfortable endaweni engenza ukubana ubudlelwano bakho loNkulunkulu buqamuke. uNkulunkulu ufisa ukubana uhambe uyefika endaweni enhle lapha kulungisele khona impilo engcono ngoJesu Kristu. Ngoba iqiniso elikhona bangani bami, yebo kambe leyo boyfriend ingabe ekuthengela izinto ezinhle, izinto ezimnandi, kodwa isiphetho sakho kuyikufa. Yebo kambe mngani wami ungabe ukholisa ngeglue, ubhema ucatshile, kodwa ingozi yakhona yikubana ngelinye ilanga iza kulimaza amapha. Yebo kambe ungabe ubhizi ngokunatha utshwala, kodwa ingozi evelayo ngelinye ilanga umzimba wona lo uza kudilekela phansi ngoba ungasakwanisi ukubana ulokhu uthatha lezo izidakamizwa. Nangu laphana uFaro uyalandela, sezafika eduze labantwana baka-Israyeli. Now uNkulunkulu abesesithi yena uza kuyomisa inhliziyo kaFaro. Ngenxa yani uNkulunkulu eyomisa inhliziyo kaFaro? Ngoba ufuna ukubana abantwana baka-Israyeli, number 1, bahambe baze bayafika eGibhithe. Number 2, ufuna ukubana uFaro agcine edilizwa ngenxa yesono sakhe. Lalela uzwe ukubana kwenzakalani. Bathi nxa bebona abantwana baka-Israyeli ibutho likaFaro lifika, iBhayibhili lithi lona bashawa luvalo, besaba, baqalisa ukukhala, bamemezela, bathi Moses uwenzileni into embi kangaka? Ubukwazi ukubana besihlezi kuhle lapha desikhona, kanti manje lokho osukwenza yikuyini? Usilethe enkangala, sikutshelile thina ukuthi kungcono sisebenzele amaGibhithe sifele khona. Bakhona abanye bangani bami asebehlale phakathi kodubo for many years, okwesikhathi eside bedubeka, impilo yakhe isizi ukudubeka, sebona kungcono ukubana ahlale edubeka. Ngikhunjuzwa ngenye indoda eyakhulela emulini lapha bedubeka khona kakhulu. Kwenzakala ngelinye ilanga ukubana bathi bedlala phandle labangane bakhe, wawa waqamuka unyawo, bamthwalela esibhedlela
lapho ayekwelatshwa khona. Kwathi kahlele esibhedlela okwensuku ezithize unyawo lwakhe luze luhlangane. Uthe esesibhedlela laphana ngosuku lwakuqala kwabuya umongikazi ethwele iglasi elaligcwele uchago, wafika wamqhubela, wanatha kancane wathi cabu, wabeka iglasi lena phansi. Unesi uthe ephenduka mbayimbayi wafica uchago lunathwe kancane. Wambuza umfana ukuthi kanti kungenxa yani unathe wachiya. Umfana wathi hayi nesi, thina ngikhaya sijayele ukushiya iglass eyi1 singu9, so uchago lolu ngilichiyele abanawo bami. Unesi wathi hayi mfana, uchago lolu ngolwakho lonke, natha uqede. Kuliqiniso bangani bami ukubana abanye bethu sesiphile impilo yokudubeka okwesikhathi eside, ukuthi lokho umuntu angaza akuthembise ukubana hamba uyephila impilo engcono kumbe uzakuphila impilo engcono. Ubona kungcono ukubana uhlale udubeka lapho ohlukuluzwa khona, lapho ochaywa khona, lapho odlwangulwa khona, lapho kulobubi bonke khona. Ubona kungcono ukuphila kuleyo ndawo. Yikho okwenziwa ngabantwana bako-Israyeli. Bathi kungcono ngabe wasichiya siseGibhithe, kodwa sihlobo zami lalelani, uNkulunkulu ufisa ukubana siphile ingcono, impilo engcono siseKhenani, sibalekele ubuhlungu, sibalekele ububi baseGibhithe, ngoba le ayisiyo impilo uNkulunkulu ayicebileyo ngawe, ayisiyo impilo uNkulunkulu ayicebileyo ngami. Bayala ukuphuma, bayala ukuya eKhenani. Bathi bekungcono ngabe usichiye sidubeka, ngabe usichiye sizihlalele lapho ade sikhona. Kodwa uMosi abeze sithi kibo, hayi isihlobo zami esithandekayo, lingesabi, mani liqine libone ukukhululwa kwenkosi eza kukwenza khona lamhla, ngoba amaGibhithe eliwabonayo lamhla kalisekuwabona futhi. Lalela mhlobo wami othandekayo, kungabe kuliqiniso ukubana usuthwele nzima okwesikhathi eside kangaka, usuzubona ukubana awusoze wafa waba lempilo engcono, usuzulomkhuhlane wakho ogula msukana uzalwa soze kunamhlanje ulokhu ungaphelanga, usuzuzitshela wena ukubana lo ngumkhuhlane wami, usuhlukuluzekile, uhlala ucela every time, awulalutho olungolwakho, konke olakho ngokokucela, uzitshela ukubana wena uzakufa ulokhu ngocelayo. Kumbe ungumuntu ohlala ehlukuluzwa every time, uhlala ungohlukuluziweyo, lapho ufike khona bayakuhlukuluza, ungathi uyangena eklasini uyafunda bayakuhlukuluza, ungena emjoveni usiya etown kumbe esikolo bayakuhlukuluza, ngekhaya bayakuhlukuluza, omakhelwane bayakuhlukuluza. Usuzubona ngani impilo yakho ifanele ukuhlukuluzwa. Zwana mhlobo wami othandekayo, uJesu Kristu ukuthembisa impilo engcono, uthi yena mana uqine, ngoba lawa maGibhithe, lobu buhlungu, lobu mkhuhlane, lokhu kuhlukuluzwa, lokhu kuhlekwa okubonayo namhlanje, awusoze uphinde ukubone futhi. Mana isibindi, ngoba uJesu uyathembisa ukubana uza kuletha amanzi amanengi azakuquluza wonke amaGibhithe, ahambe lamanzi, kungaphindi kube lo yedwa oza kuhlukuluza abantwana baka-Israyeli. Ngokufanayo uJesu kuthembisa impilo enjalo, uthi yena qhubeka uhamba, ngoba emva kwakho uza kubona inhlupho zihuquluzwa ngamanzi, indlala ihuquluzwa ngamanzi, ukufa kuhuquluzwa ngamanzi, imkhuhlane ihuquluzwa ngamanzi, konke kuza kuthathwa ngamanzi. Wena uza kusala ukhululekile, ngoba uJesu uyathembisa ukubana akukhulule. Okwakho yikuma isibindi, uqine, uhambe kuphela usiya phambili, uziyefika uzwisele ezinyaweni zikaJesu. Abanye bathi bona
hayi mina impilo yesikristu le angiyifuni ngoba impilo yesikristu le izangisusa ebunandini engiphakathi kwabo. Hayi zona mhlobo wami omthandekayo, ubunandi lobo ophakathi babo yibunandi bokuhlukuluzwa, yibunandi bokucindezelwa, yibunandi obuza kubulalisa ekupheleni kwesikhathi. Hamba ebunandini bukaJesu ngoba kuyibunandi obunaphakade, kuyibunandi obubekiweyo ukubana mina lawe sikholise kungela muntu oza kusihlukuluza loba yiliphi ilanga. uJesu ukhuluma lawe namhlanje. uJesu ukhuluma lami namhlanje. Uthi zwana mlaleli, kuyadingakala ukubana usondele ngakuye ngoba kulapho aza kunika khona impilo enhle, impilo emnandi. Okuqhakathekileyo yikubana usukume, uhambe. Hamba, go. Kudingakala umfana, kudingakala inkazana, kudingakala ubhuti, kudingakala usisi, kudingakala umama, kudingakala ubaba, kudingakala ugogo, kudingakala ukhulu oza kusukuma athi ngilapha Nkosi, ngiyavuma ukuhamba. Sukuma lapho hlezi khona. Ungabe ukholisa ukubana impilo lesengiyijayele, ungabe ukholisa ukuthi lokhu sengikwenze kwesikhathi eside, kodwa iqiniso nanti mhlobo wami othandekayo, kuyadingakala ukubana usukume uhambe ngoba kukhona okungcono uJesu Kristu akulungiselele khona. Verse 15 awesithi yona, Inkosi yathi kuMose, wena ukhalelani kimi na? Tshela abako-Israyeli baqhubekele phambili. Hamba, continue to go. Yala uhamba, qhubekela phambili. Ungami, yebo kambe usuqalise uhambo lwakho lwesikristu, izinto lokho ezingahambi kuhle, ungami, yala lokho uqhubekela phambili. Yebo kambe bangabe bekuhleka abangani bakho ukubana usukhethe ukuba ngomKristu, usubhayiza, usungubhare, yala lokho uhamba. Yebo kambe abangani labana babekuthengela utshwala, ababekuthengela lokhu lalokho yana, ngabasekho, ungadinwa, yala lokho usiya phambili. Yebo kambe iboyfriend liyana athi kuthengela amapizza lamanandosi isikwala ngoba usungomKristu, qhubekela phambili uze uyefika eKhenani lapho uNkulunkulu akulungiselele khona. Iqiniso elikhona zihlobo zami ezithandekayo yikubona uJesu Kristu uyeza futhi ngelinye ilanga, uzabuya azothatha abenze intando yakhe. Ngiyafisa ukubana ngibe khona ezulwini, ngiyakwazi ukubana lawe uyafisa ukubana ube khona ezulwini. Zwana uzwe lokhu okunye engunanzeleleyo. Empilweni esiphila kiyo namhlanje, bakhona abantu abaningi asebezitshele bona ukubana izinto asoze zafazalunga empilweni yabo, bazaze bazifele kungela lutho olutshintshile. Zwana uzwe mhlobo wami othandekayo, iBhayibheli engilifundayo liyatsho lithi lona, ngiyafisa ukubana ube lempila kahle njalo uphumelele ezintweni zonke ozenzayo. uNkulunkulu uyafisa ukubana namhlanje usile. Ule asima, ule COVID, ule cancer, ule HIV and AIDS, uyalamba, uyahlukuluzwa, uyantshontshela, uyadlwangulwa, konke okubi kungabe kusenzakala, uNkulunkulu uthi kuwe uyafisa ukubana alungisise impilo yakho, ukholise usaphila kulo umhlaba. Kungapheleli khonapho kuphela, kodwa nxa ukhethe uJesu Kristu njengenkosi lomsindisi wakho, akunike impilo enaphakade ukuze ngelinye ilanga sihlangane emafini sezulwini uthole impilo entsha ngoJesu Kristu. Ngifisa ukubana ngikhuleke kathesi izihlobo zami ezithandekayo. Ngifisa ukubana ngikhuleke lo mfana, ngifisa ukubana ngikhuleke lenkazana, ngifisa ukubana ngikhuleke loba ngubani emulini othi yena ngiyafisa ukubana ngiphume eGibhithe ngihambe ngiye lapho uJesu Kristu afisa ngibe khona.
ngithole impilo engcono, ngithole ukuphila okungcono, ngidle ngcono, ngihlale ngcono, ngilale ngcono, ngisebenze ngcono, lalabo abantu engidlala labo kube ngabantu abangitshela izinto ezinhle lezinto ezingcono. Ngiyafisa ukubana ngithole impilo enhle loba ngingafa namhlanje nxa uJesu Kristu ezothatha amenze intando yakhe. Ngiyafisa ukubana ngibe khona ekhaya ezulwini, ngiyephila loJesu Kristu, ngiphume kuleli Gibhithe lomhlaba ngiyephila ezulwini loJesu Kristu. Amehlo ethu avaliwe, siyakhuleka. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngalesi sikhathi ngomusa wakho lothando lwakho. Sibonga konke okuhle osenzela khona. Uyatsho elizwini lakho, hamba. Ngakho ke siyafisa ukubana sisukume lapho esikhona, sesibanjiwe ngamabutho kaFaro awesono esokuntshontsha, isono esamanga, isono esokufeba, isono sokubulala, isono sokuthatha izidakamizwa ezingcolileyo, isono esingalunganga. Siyacela Nkosi Jesu Kristu ukubana ungenele phakathi kwempilo yethu, usikhokhele, usivikele, usenzele kuhle Nkosi Jehova, ukuze nxa sikhetha sikukhethe njengenkosi lomsindisi wethu. Bakhona abagulayo ngalesi sikhathi, ngiyabathandazela ngegama likaJesu Kristu. Abanye balemkhuhlane esibabambile okweminyaka eminengi bezama ukubana baphume kiyo, baqanjelwa amanga, basikwa emzimbeni, balunywa, bahlatshwa into ezinengi ezisabekayo. Bakhulule namhla ngegama likaJesu Kristu. Bakhona abanye asebehlukuluzwe yindlala okwesikhathi eside Nkosi Jehova, bakhiphe eGibhithe yendlala, ubabeke endaweni eqondileyo, bathole ukudla okuzakwakha imizimba yabo. Bakhona Nkosi Jehova njalo abanye abathwele nzima, omalume babo bayaba-abuser, obhuti babo bayaba-abuser, izihlobo abahlala lazo ziyaba-abuser. Ngicela ubakhulule ngegama likaJesu Kristu. Bakhona abanye njalo abafisa ukubana ngabe impilo zabo zingcono, bathole imisebenzi emihle, bathole lemendo emihle, babe lemitshato emihle, bakhiphe Nkosi Jehova eGibhithe. Bayafisa ukubana bahambe, kodwa ibutho likaFaro lidla amahabula liyabalandela. Yekela bayafika Nkosi Jehova eKhenani. Siyabonga Nkosi Jesu ngoba ulothando njalo uyasizwela, uyezwa njalo uyaphindela emthandazo wethu. Fisa ukubana ngalo umthandazo abantwana bakho bakukhethe, benze kuhle, balandele wena ngoba usuguqule izimpilo zabo. NgoJesu Kristu inkosi lomsindisi wethu siyakhuleka. Amen.